Problemi sa zglobovima i kostima mogu da nastanu zbog mnogih različitih faktora, ali uglavnom je to zbog nepravilnog i lošeg življenja. Osobe koje imaju bolove nisu u mogućnosti da obavljaju svakodnevne poslove koji su im pre bili lagani i za koje su obavljali bez ikakvog napora. Bolovi mogu da se javljaju kod oba pola, ali uglavnom dolazi do pojave bolova u lumbalnom delu, što izaziva ubrzan nastanak reume. Sva oboljenja koje se smatraju pod degenerativnim reumatizmom ne mogu u potpunosti da se izleče, ali ukoliko počnete da uzimate adekvatne lekove i počnete sa fizikalnim terapijama, onda postoji ogromna mogućnost da usporite njen dalji razvoj. Obolele osobe ne samo da osjećaju bolove, nego imaju problem sa pojavom otoka na tom delu tela, te vam savjetujem da počnete sa primjenom alternativnih metoda koji će itekako dati pozitivan efekat. Biće vam potrebno 200 grama meda, 40 grama semenki bundeve, 8 kašika semenki lana i 3 kašike grožđica. Sve sastojke stavite u blender i izmešajte. Ovu homogenu smesu koju ste dobili možete odmah da počnete da konzumirate. Lek se uzima 2 puta na dan, najbolje ujutru i uveče po 1 kašiku.